بسم الله الرحمن الرحيم. سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. عزیزان انشاءالله انتنگاما صحت سلامت و عافیت نعم دکتک. انتی سوال پوکے ہٹی پاس چی حساب چک بسے خمس حساب بچین و دقیق خمس باریان دکاندارون لا دی وضاحت پہ انتا عرض بیت. ایک تو گا انسان چیک کومائی بکھن انسان چیک خواہ کھری لمگیک معین بارگوشین سو چاہے دکاندار این چاہے نوکری پائن سو این نا لمگوس نا معین بچا برائے ان کے 1 سال بعد خمسی دی واجب الہی اردوں بسے حساب کتاب بسے ادا بینا و الا خمسیاں غفلت کا تو بنا تمام آمدنی گاما حلال حرام گاما مقدسوں سے مال حرام ڈسپی مال مشسپا یا شسے رنج دون ان و رنگ یعنی پھوا ذاتوں سین و دنیا تک سنگ سزایت قیامت لسنگ عقاب علیمیت. لہذا واجب مهم اقتصادیاں غنی یری مالیاں اہم واجب چیک مسئلہ خمس ان و ہر ایک اس کھری بزنس حساب کھری آمدنی حساب ایک صحیح بسے عالم چیکنا دی احکام اردوں بسے سب سے و عمل بار و شعین کھری زندگیاں برائیں کے مال حرامی کنا بچائی چھمینا. لہذا اولین مطلب پچین لمگو قرار تھانچا یعنی سال یا ایک بار یوں سے خمس تھانچا لس نکتو چی سود نفع یوں سے مقدار چی لس نکتو خمس واجب سوں چنگ ملوس 1 سال کھور جا کھری زندگی ڈول زو سے تھوں سے خرچہ بسے چنگ ملوس نا خمس واجب من چنگ ملوس پنا چنگ واجب مسوں لیکن لس نکتو خداز برکت تاں سے صحت تاں سے مالیاں برکت تاں سے لمگو یوں منا ریالا پنے لوس کم لوس نا خمس تانچا اوسط چک لوس نا خمس تانچا منا زبردست رقم چک لوس نکتو 10 لاکھ لوس نکتو 20 لاکھ کا تو لوس نیران زو ستوں سے خوب دے چنا خمس پتاں مرگوز دے چنا شیطانی سیوں سے زرت سام سے تانچین سواز 2 لاکھ 3 لاکھ 4-5 لاکھ نس خمس پو چی بس تانچین نیدیو شیطانی فریبی طریقین. لہذا خدای کنا رزق چلبنا چخسا چخس خدای کنا برکت غنی یری مالیاں زندگیاں خدای کنا چلبنا چخسا چخس خدا سنتا شزدے کا تو بنا خمس پو ٹھیک بسے حساب بسے برابر چار برگوشی دیو چک. لہذا خمس چار بیمینا چیر گوسنا نیرا لومگور گوس حساب جغ بیمینا دیکھنے یوں ادنا نیرا خاص طور پر دکاندار ان لائن دیو ہٹی پا چی بار گوشین زربنا مطلب دوم کل کھری سرمایہ مد نظر جغچا مثلا یرا ہٹی کا دکاندار لے یرس سامی رقمی کے یرس چھون بینیوت مانا 1 لاکھ کے حسابی کے یرس چھون بینیوتا 5 لاکھ کے یرس چھون بینیوتا یری سرمایہ مد نظر جغچا مثلا فرض بس یرس 5 لاکھ کی یرس چھون بینیوت کل یری ہٹی مال 5 لاکھ این خوب چی بس در خمس حساب بچین مطلب سوم نیلمگو نچیک سرمایہ ننگیز سو میں رسی درے مطا لمگو یوں منا چی بس حساب بچین لمگو یوں منا عزیزانون ٹھیک بس دقت بشیک لمگو یوں سپی جغا یا جخشیکس نا ایرس حساب کتاب بسے لمگو یوں سپی جغا نا 4 برگوز دے جخشیکس نا حساب کتاب بچا چیگنا یری لقتوک رقم نقد سامچدوک دیرین لمگو یونس نقد سامچدوک یری لقتوک نقد زربنا پہنے
چاہے یری لق پہنے رقم دکتو چاہے یران بین اکون چی شخصے یری ہٹی کنی یومی مالون پہنے یوم حساب یرس بین جخپت خب بین یوت پی رقم پنا لقتو یوت پی پہنے جون گاما زرچین نقد رقم سامسدو دیچی نیسے ریسی یرس تار گوشین ہٹیاں سامسک ماگیور با مالو سدو ہٹیاں مال یوت دے ہٹی لمگو یومن ہٹی خالی چچا من دے ہٹیاں مال یوت ماگیورس پی مال یوت نی ہٹیاں یوت پی مال پلا چی بچین جینس پلا جو نقد من جو جینس این مال ماگیورس پی مال داران یوت ہٹیاں یوت پی مال پلا اندازہ بچین یرس یران صاحب دکان صاحب ہٹی یرگا سوچک بین یوت نا یران اندازے یوں چین دے ہٹیاں یوت پی تمام جینس گاما اندازہ بچا دی ہٹیاں یوت پی مالی جینسی اندازہ بسر گبنا قیمت چچا دولا مثلا مثال کے طور درنگ اتستانس پی مثال پہ 5 لاکھ ناس سو بینیوت می کل سرمایہ ہٹی من شروع کری کنا 5 لاکھ کا شروع بس بین درے دینی لومگوی اس پی جاگا سلطانا نی لختوک نقد 3 لاکھ دک چی دک جو نقد 3 لاکھ دک ہٹیاں سو سلطانا مال سام سے دک زرنا قیمت بانا ہٹیاں یوت پی مال پسنگ 3 لاکھ مال دک مثال این چانا ہٹیاں پی جنسن لا اندازہ بانا لگ بھگ 3 لاکھ ماری لختو یوت پی نقد 3 لاکھ 3 نا 3 تامان سام سو 6 لاکھ سو نی دی مانا پو دیو انسوک پا نتیجہ لینے درے آ جنس پونا آ نقد پو گاما جم بس کیوں منا درے گا نتیجہ لینے نتیجہ دیو ان کے درے لومگو یونس پی وقت پکا نا 1 سال زو سے تھو سے خرچہ بسے نا 6 لاکھ کی سرمایہ نی لختو دو ماری اصلی سرمایہ نین 5 لاکھ نیسام سے نا سودیوں سے انسوک زو سے تھو سے 1 لاکھ کی 1 لاکھ نا زو سے تھو سے نا سودیوں سے انسوک نی درے نا نی لختو درے نقد 3 لاکھ یوت پندے مثال پہ 3 لاکھ پہ خمستان چینا یا 1 لاکھ کے خمستان چین یہ رس اندازہ بوزے ہاں معلوم ہے نا 1 لاکھ میں نے سود میں ہوں انسوک گھر سے لاکھ پہ 3 لاکھ یوت 3 لاکھ جنس یوت مگیور با نی دی حساب بسے درے دقیق بس حساب بانا نا زو سے تھو سے نا دی چیک 1 لاکھ الحمدللہ سودیوں سے انسو ناری سرمایہ 5 لاکھ ان دیا کل جمع بانا 6 لاکھ چندو 1 لاکھ نا ناری سرمایہ کا تھالسوں چانا 1 لاکھ ناس خمستان مرگوشین البتہ دیا تفصیل مہمہ یوت بولون کا تیوت نچی بچین وغیرہ وغیرہ دیا ممکن ہے مسائل دیگر سمیوما درے دی کلپ بیانتا مختصر کا بیان بسین دیکھنے دی 1 لاکھ پو یرز خمستان سر یبنا یرز الگ تھن مرگوشین خمستان پی مال پو از ہمیشہ عرض با دیمتا عزیزان اللہ خمس چرس پی مال پو الگ جخ پر گوشین انتس خمل چرس پی مال پو نمال چرس پی مال پو سکریم نکتو یبنا ینتا خمس حساب بچنیاں مشکل چھچین احتیاط بار گوشین لذا درے غت ضربی دی مثال پہ 1 لاکھ پو یرہ تھینس یران ینگ دوبارہ یری سرمایہ نا نقد نا جنس گاما تامنا یری چونی بزنسی کل سرمایہ گاما 5 لاکھ یرہ شخص نی بیا زل ینگ دے آخر لومگو یوم منا ینگ دے انداز پہ کہ حساب بار گوشین چانا خمستان پی مالون الگ بس شخص سلامت دکشیک خدا حافظ